Ke 17th ukiang nang ba Memorial Trophy Arja Arhausan, Oman lek ke Super Division Arja Arhausan, ke wakrachan dau MLA ke jawai wailat miki sila, hadin wad sak ten ipan mani ke lek ke final, enne di yok ke champion thymme de Khimusniang SC. Ke lek ke final wad depan man to aperdi ke Khimusniang SC wa ke Latlbo SC, hewa ke lek ke hadu ukut ipor, wai pentampor, memo yok tap kol, kamte ke lek ke depo ke cai cut tiebreaker, hewa ke Khimusniang de job ke sola ar. Yei nam man of the match di yok reform pele wilek ke Khimusniang. Yei nam best goalkeeper di yok Yalam Lang Bayam wilek ke Latlbo. Yei nam top scorer di yok Primrose Lamat wilek ke Demtring. Katwa yei nam player of the tournament di yok do Medi Perang Poleng wilek ke Khimusniang. Ke Khimusniang kam ke champion di yok ke Song Poi Sawa Silak. Katwa ke Latlbo kam ke runner up di yok ke San Power Jar.
Finally, General Secretary Dr. Media State Olympic. Ini top player, we all have any tournament. Namanya Kul. Any guess? Kaya ka na ang top score di ang Assistant Football Secretary.